Ibaze nawe igihugu gikomeye kandi gifite umutungo kamere mwinshi cyane cyane peteroli. Tekereza abaturage b'icyo gihugu bashaka kwigenga ku bukungu bwabo, bagashaka ko umutungo wabo ubagirira akamaro aho kugirira akamaro ibindi bihugu. Ariko se bigenda bite ibihugu bikomeye ku isi bitabyishimiye? Ese bishoboka ko igihugu gikomeye cyahindura ubutegetsi bw'ikindi gihugu ku nyungu zacyo? Ese demokarasi ishobora gusenywa n'amaboko y'ibihugu bikomeye mu izina ryo kurengera inyungu zabyo? Ibibazo byose biradusunikira ku nkuru ikomeye yabaye mu 1953 mu gihugu cya Iran. Iyi ni inkuru yiswe 1953 Iranian coup d'etat. Ni ihirikwa ry'ubutegetsi ryateguwe rwihishwa n'inzego z'ubutasi za Amerika n'Ubwongereza. Aha niho hatangiye ibikorwa byiswe Operation Ajax, umugambi wahinduye amateka ya Iran ndetse n'umubano w'iki gihugu n'ibihugu by'Iburengerazuba kugeza uyu munsi. Uyu munsi tugiye gusubira inyuma maze turebere hamwe impamvu Amerika n'Ubwongereza byifuza gukuraho minisitiri w'intebe wa Iran. Nanone turareba uko umugambi wateguwe mu ibanga rikomeye. Si ibyo gusa kandi turareba uko abaturage ba Iran bagiye bakoreshwa mu myigaragambyo iteguwe. Nanone turagaruka ku ngaruka zikomeye byagize ku isi ndetse no ku mateka ya Iran. Ariko mbere yuko nkomeza, niba ukunda ibiganiro by'amateka n'ubusesenguzi nk'ibi, kanda subscribe kuri Nemg Media Tv, usangize iyi video inshuti zawe kugira ngo n'abandi bamenye aya mateka akomeye. Nge ndi Nemg Emi. Noneho reka twinjire mu nkuru. Iran mbere y'1953 ni igihugu gifite umutungo ariko kidafite ubwisanzure. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, Iran yari igihugu gikungahaye cyane ku mutungo kamere, cyane peteroli. Ariko ikibazo cyari uko inyungu nyinshi z'uwo mutungo zafatwaga n'ibigo by'abanyamahanga. Ikigo cy'Abongereza cyitwa Iranian Oil Company nicyo cyagenzuraga peteroli ya Iran hafi ya yose. Ibi byatumaga abaturage ba Iran bumva igihugu cyabo kiri gusaho. Abakozi ba Iran bakoraga mu birombe bya peteroli bahembwaga amafaranga make cyane, mu gihe inyungu nyinshi zajyaga mu Bwongereza. Ibi byateje uburakari bukomeye mu baturage. Ikindi ni ukuzamuka kwa minisitiri w'intebe Mossadegh. Mu 1951 umugabo wari uzwi cyane mu bya politike witwa Mohammad Mossadegh yatorewe kuba minisitiri bwa mbere wa Iran. Mossadegh yari azwiho gukunda igihugu cyane no kurwanya ko umutungo wa Iran ugenzurwa n'abanyamahanga. Ikintu cya mbere yakoze cyahinduye amateka ni iki: yatangaje ko peteroli ya Iran igomba kuba iy'abanya-Iran ubwabo. Ibi byiswe nationalization, ni ukuvuga gufata umutungo wari mu maboko y'abanyamahanga ugashyirwa mu maboko y'igihugu. Mossadegh yahise afata icyemezo cyo gukuraho ububasha bw'icyo kigo cy'Abongereza cyacukuraga peteroli. Ku baturage ba Iran yari intwari, ariko mu Bwongereza cyari ikibazo gikomeye cyane. Ubwongereza bwahise butangira umugambi wo kumukuraho. Ubwongereza bwari kubona ko buzatakaza amafaranga menshi cyane aturuka kuri peteroli ya Iran. Nibwo bwatangiye gushaka uburyo bwo gukuraho Mossadegh. Ubwongereza bwifashishije urwego rwabo rw'ubutasi ruzwi nka MI6. Ariko hari ikibazo. Iran imaze gufunga ambasade y'Abongereza no kwirukana abakozi benshi b'ubutasi bwabo, nibwo Ubwongereza bwagiye gusaba ubufasha bwa Amerika. Ikindi cya kane nuko Amerika yinjiye muri uwo mugambi. Muri icyo gihe isi yari iri mu ntambara y'imitekerereze izwi nka Cold War cyangwa intambara y'ubutita. Amerika yari ifite ubwoba ko Iran ishobora kwegera Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ibi byatumye Central Intelligence Agency yemera gufasha Ubwongereza. Nibwo yatangijwe umugambi w'ibanga witwa Operation Ajax. Reka noneho twinjire muri Operation Ajax, umugambi w'ibanga. Operation Ajax wari umugambi ugamije icyambere cyari ugusenya izina rya Mossadegh mu baturage, cya kabiri cyari uguteza imvururu mu gihugu, cya gatatu cyari ugutegura irika ry'ubutegetsi. CIA yakoresheje amafaranga menshi cyane, yaguze abanyamakuru, abayobozi ba politiki ndetse n'abanyamadini kugira ngo batangaze amakuru mabi kuri Mossadegh. Hari n'abantu bahembwaga amafaranga kugira ngo bajye mu mihanda bigaragambya bavuga ko minisitiri w'intebe ari umwanzi w'igihugu. Ibi byose byari gahunda yari yarateguwe neza. Ikindi cya gatandatu nuko umwami Shah yashyizwe imbere. Mu gihe Mossadegh yari minisitiri w'intebe, igihugu cyari gifite umwami witwaga Mohammad Reza Pahlavi. Amerika n'Ubwongereza bashaka ko uyu mwami agira ububasha bwinshi kurusha Mossadegh. Ariko ikibazo nuko Shah ubwe yari afite ubwoba. Yatinye cyane ko umugambi wabo washoboraga kunanirana. Mu by'ukuri mbere gato y'irikwa ry'ubutegetsi, Shah yahise ahunga igihugu. Ikindi cya karindwi nuko irikwa ry'ubutegetsi rya 19 Kanama 1953 ryagize ingaruka. Ku wa 19
Kanama 1953 ibintu byahise bihinduka. Amatsinda y'abantu yari yarateguwe na CIA yatangiye imyigaragambyo ikomeye mu mihanda ya Tehran. Amatsinda y'abantu yateguwe na CIA yatangiye imyigaragambyo ikomeye mu mihanda ya Tehran. Abasirikare bamwe nabo bahise bashyigikira uwo mugambi. Inzu ya Musadeji yaratewe. Nyuma y'imirwano Musadeji yarafashwe, ubutegetsi bwe bwahise burangira. Nyuma y'iyo kudeta umwami Shah yahise agaruka ku butegetsi afite imbaraga zikomeye. Icyakurikiyeho ni ubutegetsi bwa Shah. Nyuma y'irikwa rya Musadeji, Shah yabaye umuyobozi ufite ububasha bwinshi cyane ariko washyigikiwe cyane na Amerika. Ariko ubutegetsi bwe bwagiye burangwa n'ibibazo bikomeye, harimo gufungwa abatavugwa rumwe nawe. Ikindi cyari gukoresha polisi mu ibanga cyangwa agakoresha polisi y'ibanga kurwanya abatavuga rumwe na leta. Ibyo ni ibisanzwe mu bihugu byinshi. Polisi y'ibanga ya Shah yari izwi nka Savak, yaratinywaga cyane mu gihugu. Noneho reka twinjire ku ngaruka z'iki gikorwa mu mateka ya Iran. Nubwo operasiyo ya Jax yasaga n'intsinzi kuri Amerika n'Ubwongereza, ingaruka zayo zari zigikomeye cyane. Abaturage benshi ba Iran ntibigeze bibagirwa ko ubutegetsi bwabo bwahinduwe n'ibihugu by'amahanga. Ibi byatumye urwango rukomeye ruvuka hagati ya Iran n'ibihugu by'uburengerazuba. Nyuma y'imyaka 26 gusa abaturage ba Iran barahagurutse. Revolution y'igihumbi 1979 mu 1979 habaye impinduramatwara ikomeye cyane yiswe Iranian Revolution. Iyi revolution yahiritse ubutegetsi bwa Shah burundu. Umuyobozi w'idini witwaga Ruhollah Khomeini niwe wayoboye iyo mpinduramatwara. Iran yahise ihinduka Repubulika ya Kisilamu. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi umubano wa Iran na Amerika wakomeje kuba mubi cyane. Isomo rikomeye ryo muri aya mateka ni uko inkuru ya operasiyo Jax itwigisha ibintu byinshi. Yerekana ko politiki mpuzamahanga ishobora guhindura amateka y'ibihugu. Ikindi, ibihugu bikomeye bishobora kugira uruhare mu mateka y'ibindi bihugu. Cyanyuma nuko ibyemezo bifatwa uyu munsi bishobora kugira ingaruka mu myaka myinshi iri imbere. Abahanga benshi mu mateka bavuga ko irikwa rya Musadeji ari kimwe mu byabibye umuzi w'urwango ruri hagati ya Iran na Amerika kugeza uyu munsi. None se wowe ubibona ute? Ese Amerika n'Ubwongereza byari bifite uburenganzira bwo kwivanga mu butegetsi bwa Iran, cyangwa Musadeji yari afite ukuri gushaka umutungo w'igihugu cye ugenzurwa n'abaturage? Twandikire igitekerezo cyawe muri komenti. Niba ukunda inkuru z'amateka nk'izi zicukumbuye, kandi subscribe kuri Nemg Media Tv, like iyi video kandi uyisangize n'inshuti zawe kugira ngo dukomeze kubagezaho inkuru zikomeza amateka y'isi yagize ihisha. Murakoze cyane kubana natwe.